ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи тиловати ахборро бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. шарҳи пурраи хабарҳо. шоми рӯзи 6 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди анҷоми сафари давлатӣ ва иштирок дар вохӯрии машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ аз Туркманистон ба ватан баргаштанд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. ёдовар мешавем, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 3 то 6 август бо сафари давлатӣ ва ҷиҳати иштирок дар вохӯрии машварати сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ дар Туркманистон қарор доштанд. Сафари давлатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Туркманистон бо маросими истиқболи бошукӯҳ дар майдони Истиқлол шаҳри Ашхобод оғоз ёфт. гузориши хабарнигорони мо. шоми рӯзи 3 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди пойтахти Туркманистон шаҳри Ашхобод шуданд. дар фурудгоҳи Ашхобод, ки бо парчамҳои Тоҷикистону Туркманистон ва сафҳои горди фахрӣ ороста шуда буд, сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо нишони эҳтироми хос намояндагони воломақоми Туркманистон самимона истиқбол гирифтанд. ин сафар идомаи мантиқии дидору мулоқотҳои сатҳи олии миёни ду кишвар буда интизор меравад, ки натиҷаҳои он ба густариши бештари муносиботи дӯстӣ ва ҳамкории судбахши ду кишвар такуни ҷиддӣ бахшад. ташрифи давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Туркманистон баҳрабардорӣ аз имкониятҳои истифоданашудаи ҳамкорӣ ба нафъи мардумони ҳарду кишвар аст. рӯзи 4 августи соли 2021 сафари давлатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Туркманистон бо маросими истиқболи бошукӯҳ дар майдони Истиқлоли шаҳри Ашхобод оғоз ёфт. барои истиқболи меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон майдони зебо бо парчамҳои давлатии ду кишвар, сафҳои горди фахрии Туркманистон ва оркестри асбобҳои нафасӣ ороста буд. сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват намуд. маросими бошукӯҳи истиқбол бо гузориши фармондеҳи горди фахрӣ, садо додани сурудҳои миллии ду кишвар, гузашти сарони ҳарду давлат аз назди ҷузъҳои горди фахрӣ, арзи эҳтироми меҳмони олимақом ва парчами давлатии кишвари мизбон, салом арза доштан ба афсарону сарбозони горди фахрӣ ва шиносоӣ бо ҳайатҳои расмии ду ҷониб идома ёфта, бо гузашти низомии ҷузъҳои горди фахрӣ аз назди сарони ду давлат ба поён расид. пас аз анҷоми маросими истиқболи расмӣ ҳангоми ҳаракат аз майдони Истиқлол то қасри Оғозхон, автомашинаи меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро қаровули фахрии аспсаворон ҳамроҳӣ карданд. масоили ҳамкории ду кишвар дар мулоқоти хосаи сарони давлатҳо оғоз гардида, дар музокироти сатҳи олӣ бо иштироки ҳайатҳои расмии Тоҷикистону Туркманистон идома ёфт. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғоз ба сарвари кишвари мизбон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов барои даъват ҷиҳати анҷом додани сафари давлатӣ ба Туркманистон изҳори сипос намуда, иброз доштанд, ки мо тарафдори рушди ҳамаҷонибаи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории Тоҷикистон бо Туркманистон мебошем. таъкид гардид, ки давоми солҳои истиқлолият миёни Тоҷикистон ва Туркманистон заминаи боэътимоди ҳамкорӣ дар соҳаҳои сиёсат, тиҷорат, иқтисод, фарҳангӣ, гуманитарӣ ба вуҷуд омадааст. дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи васеи масъалаҳои кунунии ҳамкории ду кишвар, инчунин як қатор масъалаҳои мубрами рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ баррасӣ гардид. изҳори умед карда шуд, ки ҳамкории мутақобилан судманди байни кишварҳо минбаъд низ ба нафъи халқҳои бародар фаъолона рушд хоҳанд кард.
برای رشد همکاری سیاسی و تجارتی اقتصادی، راهاندازی تدبیرها اوید به تطبیق برنامه بین حکومتی همکاری تجارتی و اقتصادی تا سال 2023، اینچنین تشکیل خریطه راه اوید به افزایش تجارت در 2 سال آینده ضرور شمرده شد. در ملاقات تاکید گردید که بهره برداری از امکانات وسیع ساحه‌های صنعت، نقلیات، تشکیل مسافرکشانی در راه آهن و خط‌سیرهای هوایی، تشکیل و بالا بردن حجم حمل و نقل بین المللی بارکشانی با ماشین و راه آهن توسط قلمرو ترکمنستان، استفاده بندر بین المللی بحری ترکمنباشی همچون مرکز لوجستیکی بارهای ترانزیتی تاجیکستان به منفعت هر دو جانب خواهد بود. ضمن ملاقات اوید بر رشد همکاری در ساحه کشاورزی، تأسیس کارخانه‌های مشترک کشاورزی از جمله در بخش زراعتکاری و چربه‌داری با استفاده امکانات اقتداری موجوده تبادل افکار کرده شد. رشد همکاری دوجانبه در ساحه‌های فرهنگی، گومانیتری، معارف، تندرستی و گسترش رابطه‌های بین منطقوی از جمله بین ولایت سود تاجیکستان و اخل ترکمنستان از موضوعهای دیگر ملاقات و مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و ترکمنستان بود که جانب‌ها برای تطبیق آنها آمادگی و هوسمندی خود را اظهار داشتند. در رفت ملاقات جانب‌ها مسائل‌های همکاری سودمند کشورها را در چهارچوب تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ منطقوی و بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، اتحاد دولت‌های مستقل، فوند بین‌المللی نجات ارل، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دیگر ساختارها محاکمه کردند. ضمن بررسی مشکلات امنیتی منطقوی با تهدیدهای اساسی از قبیل تروریسم بین‌المللی، اکستریمیسم، رادیکالیسم دینی و جنایتکاری متشکل فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر و وضع دشوار مقاومت داخلی در افغانستان توجه ظاهر کرده شد. در آخر مذاکرات پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از پرزیدنت ترکمنستان قربانگلی بردیمحمد دعوت به عمل آوردند که در وقتی برایشان موافق با سفر جوابی به تاجیکستان تشریف آورند. بعد انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی در حضور و با اشتراک سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و قربانگلی بردیمحمدov مراسم امضای سندهای نو همکاری برگزار شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت ترکمنستان قربانگلی بردیمحمدov با اصرارات مشترک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت ترکمنستان امضا گذاشتند. سپس 19 سند زیرین به امضا رسید. یادداشت تفاهم درباره همکاری بین وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان و وزارت مالیه و اقتصاد ترکمنستان، برنامه همکاری تجارتی و اقتصادی بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان برای سالهای 2021-2023، سازشنامه بین وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان و وزارت سودا و رابطه‌های خارجی ترکمنستان درباره تشکیل خانه‌های سودا در جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان، خریطه راه اوید به زیاد کردن گردش سودا برای سالهای 2022-2023 بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان، سازشنامه درباره تأسیس شورای صاحبکاری میان پالات سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و پالات سودا و صنعت ترکمنستان، سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان اوید به همکاری در ساحه استحصالات، سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان اوید به همکاری در ساحه سیاست سیاحی، برنامه همکاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان در ساحه فرهنگ و صنعت برای سالهای 2022-2024، سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان درباره همکاری در ساحه نقلیات راه آهن، سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان اوید به حمل و نقل، ترانزیت مال و مسافران، سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان اوید به همکاری در ساحه انتقال محصولات نفتی و گاز مایع کربوهیدریدی، نقشه چهاربینی‌های مشترک اوید به تطبیق سازشنامه درباره همکاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان درباره اعتراف دو طرفه اجازتنامه‌ها برای عملی‌گردانی فعالیت ساختمانی، سازشنامه درباره همکاری بین اگنتی نظارت مواد نشاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی ترکمنستان، سازشنامه همکاری بین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت جمهوری تاجیکستان و حاکمیت ولایت اخل ترکمنستان، سازشنامه همکاری بین اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اکادمی خدمت دولتی نزد پرزیدنت ترکمنستان، سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان اوید به همکاری در ساحه سیاست جوانان، پروتکل درباره وارد نمودن تغییرات به سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان
дар бораи мусофирати мутақобилаи шаҳрвандон аз 30 декабри соли 1999. барномаи ҳамкорӣ байни вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати корҳои хориҷии Туркманистон барои солҳои 2021-2023. ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ байни вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон ва кумитаи давлатии хоҷагии оби Туркманистон. баъди анҷоми маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ оид ба натиҷаҳои музокироти сатҳи олии ду кишвар барои доираи васеъи хабарнигорон нишасти матбуотӣ ороста шуд. сарони ду давлат Эмомалӣ Раҳмон ва Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов бо изҳороти матбуотӣ баромад карда ба натиҷаҳои мулоқоту музокироти сатҳи олӣ баҳои баланд доданд. нимаи дуюми рӯзи 4 август дар доираи сафари давлатӣ дар Туркманистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Қибчоқ дар назди оромгоҳи шахсиятҳои намоёни халқи туркман гулчанбар гузошта арвоҳи гузаштагонро бо фотиҳаи нек шод карданд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз масҷиди калони Туркманистон боздид ба амал оварданд. дар майдони маҷмӯаи ёдгории миллии шаҳри Ашхобод ба таъриху тамаддуни мардуми туркман дар назди муҷассамаҳои ёдгорӣ бахшида ба муҳорибаи Гуктепа, қурбониёни ҷанги дуюми ҷаҳон ва шаҳидони заминларза дар шаҳри Ашхобод эҳтиром ба ҷо оварда дар назди гулхани абадӣ гулчанбар гузоштанд. дар ин маросим президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақтуми Туркманистон ҳамроҳӣ карданд. баъди маросими гулчанбаргузорӣ сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳайати ҳамроҳон ба осорхонаи Туркманистон ба номи Муқаддасоти Ватан ташриф оварданд. дар даромадгоҳи осорхона меҳмони олимақомро роҳбарият ва коргарони осорхона гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. баъди шиносоӣ бо нигораҳои нодири осорхона президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби меҳмонони фахрӣ аз ташрифи худ дастхат ва соядаст гузоштанд. мавриди зикр аст ки ҳадафи сафари навбатии давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Туркманистон расидан ба тавофуқоти зиёд дар самти рушду густариши муносибатҳои ҳамкорӣ дар бахшҳои барои ҳарду ҷониб манфиатовар мебошад. зимни мулоқоту музокироти сатҳи олии сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов баробари баррасии масъалаҳои муҳими ҳамкорӣ инчунин ҳадафҳои баҳрабардорӣ аз имкониятҳои зиёди истифоданашударо муҳокима карданд. бояд гуфт ки байни Тоҷикистону Туркманистон аз рӯзҳои нахустини ба роҳ мондани муносибатҳои дипломатӣ беш аз 75 санади муҳими ҳамкорӣ мавҷуд буд ва дар доираи ин сафар баъди мулоқоту музокирот боз 20 санади нав ба имзо расид. 5 август сафари давлатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Туркманистон идома ёфт. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шаҳри Ашхобод якҷоя бо президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов ба шаҳри Туркманбошӣ ташриф оварданд. зимни суҳбати самимӣ дар тайёра сарони давлатҳо дар фазои гарму самимӣ ва эҳтирому эътимод масъалаҳои минбаъдаи ҳамкориро баррасӣ карданд. имрӯз дар доираи сафари давлатӣ дар Туркманистон президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз бандари баҳрии байналмилалии Туркманбошӣ боздид намуданд. дар даромадгоҳи бинои маъмурии бандар президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбарияти он самимона истиқбол гирифтанд. нахуст ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба фаъолияти бисёрсамтаи бандари баҳрии байналмилалӣ, имконоти техникӣ, ҳамкории тиҷоратӣ бо дигар кишварҳо ва паҳлӯҳои мухталифи кори ин марказ маълумот доданд. зимни шиносоӣ бо бандари баҳрӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарияти он ҷиҳати ташкили ҳамкории пурсамар оид ба интиқоли молу маҳсулоти Тоҷикистон, истифодаи ин марказ барои баромадан ба бозорҳои кишварҳои дигар ва ба роҳ мондани воридоту содироти маҳсулоти мухталифи Тоҷикистон суҳбати самимӣ доир карданд. таъкид гардид ки ба роҳ мондани робита ба воситаи бандари баҳрии байналмилалии Туркманбошӣ яке аз омилҳои муҳими таҳкиму тавсеяи муносибатҳои Тоҷикистону Туркманистон дар самти ҳамкории соҳаи нақлиёт гардида барои ҳарду ҷониб судовар хоҳад буд. дар ҳамин ҷо президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазорати нақлиёт, вазорати саноат ва технологияҳои нав ва ба роҳбарияти корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон оид ба истифодаи пурсамари ин бандар дастуру супоришот доданд. ёдовар мешавем ки 4 август зимни мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Туркманистон аз рӯи натиҷаи он дар баробари дигар санадҳои нави ҳамкорӣ байни ду кишвар дар соҳаи нақлиёт 3 санад созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Туркманистон дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёти роҳи оҳан, созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Туркманистон оид ба ҳамлу нақл,
ترانزیت مال و مسافران و سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان اوید به همکاری در ساحه انتقال محصولات نفتی و گاز مایع کربوهیدریدی به امضا رسید. نیمه دوم روز 5 آگوست در شهر ترکمنباشی در دوره سفر دولتی در ترکمنستان و در حاشیه واخوری مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سران دولت‌های آسیای مرکزی، پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم جومرت توکایف، پرزیدنت جمهوری قرغیزستان صادق ژاپارov، پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف و پرزیدنت ترکمنستان گوربانگولی بردیمحمدov در موضع‌های نزدیک ساحلی و در بحر خزر سیر و گشت کردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و دیگر سران دولت‌های آسیای مرکزی با راهبردی سرور کشور میزبان پرزیدنت ترکمنستان از امکانات‌های سیاحی موضع اوازه شهر ترکمنباشی از جمله انشاءات ورزشی، منطقه‌های توریستی و توسط کشتی از بحر خزر بازدید به عمل آوردند. باید گفت که سفر دولتی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در ترکمنستان واخوری مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی و در حاشیه واخوری برگزار گردیدن فورم اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی برای رشد و گسترش مناسبت‌های همکاری تاجیکستان و ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی زمینه مساعد را فراهم آورد. 6 آگوست در شهر ترکمنباشی جمهوری ترکمنستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در واخوری مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی اشتراک و سخنرانی کردند. در واخوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم جومرت توکایف، پرزیدنت جمهوری قرغیزستان صادق ژاپارov، پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف و پرزیدنت ترکمنستان گوربانگولی بردیمحمدov شرکت ورزیدند. راهبران دولت‌ها اهمیت واخوری مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی را تاکید نموده مجموعی وسیع مسائل مبرم همکاری منطقوی از جمله دورنمای همکاری در ساحه‌های سیاسی، تجارتی، اقتصادی، فرهنگی، گومانیتری و مسائل امنیتی منطقوی را بررسی کردند. ضمن سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت ترکمنستان برای پذیرایی صمیمی و تشکیل سطح بلند واخوری اظهار سپاس نمود. در واخوری مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی پرزیدنت ترکمنستان محترم گوربانگولی بردیمحمدov با قرار مشترک سران دولت‌های آسیای مرکزی برای خدمت‌های شایسته در رشد مناسبت‌های دوستی، همسایگی نیک، همدیگر فهمی و همکاری دولت‌های آسیای مرکزی، تحکیم صلح و امنیت در منطقه، پیشبرد منفعت‌ها و تشبس‌های مشترک کشورهای منطقه در عرصه بین‌المللی، نخستین مکافات عالی نشان فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی را در وضعیت تنتنوی با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تقدیم نمودند.
6 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи вохӯрии машваратии сарони давлатҳои осиёи марказӣ дар шаҳри туркманбошии Туркманистон аз намоишгоҳи маҳсулоти саноатии кишварҳои Осиёи марказӣ боздид ба амал оварданд. Аз намоишгоҳ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосимжомарт Токаев, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров, президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ва президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов дидан карданд. дар баробари дигар кишварҳои Осиёи марказӣ ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин намоишгоҳ маҳсулоти истеҳсолии ширкатҳои ватаниро ба намоиш гузошт. дар гӯшаи намоиши маҳсулоти истеҳсоли Тоҷикистон 12 коргоҳу корхонаҳои ватанӣ аз ҷумла Сиёма, Зулол, Ҷавонӣ, Катн, Тоҷик Кристалл, Талко, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ғайюр, Амирӣ, Рухом ва қолинҳои Қайроқум маҳсулоти дузандагӣ, саноати сабук, заргарӣ, алюминӣ, қаннодӣ, обҳои рангаи ташнашикан, фурӯзонакҳо, маҳсулоти рангуборкунӣ ва ороишӣ, ҳунарҳои дастӣ, кулолгарӣ, наққошӣ ва ғайраро муаррифӣ намуданд. мавриди зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаи саноат ва бахши хусусии саноатикунонии босуръати мамлакатро ҳадафи чоруми стратегӣ қарор дода, дар ин самт як қатор имтиёзҳоро ба роҳ монд. натиҷаи ҳамин аст ки дар як муддати кӯтоҳ садҳо коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ ва дар ҳамкорӣ бо сармаякгузорони хориҷӣ бунёд карда шуд. имрӯз коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба сатҳи баланди истеҳсолӣ расида, бо сифати маҳсулоти худ дар бозорҳои минтақа ва ҷаҳон рақобатпазир гаштаанд ва маъруфияти торафт бештар касб мекунанд. дар ин ҳамоиши байналмилалӣ низ дар қатори дигар кишварҳо коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии Тоҷикистон тавонистанд маҳсулоти ба бозор ва талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯро ба маъраз гузоранд. ҳамчунин дар намоишгоҳ ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистон маводи иттилоотӣ, харитаи сайёҳӣ ва армағонҳои гуногунро бо бренди сайёҳии Тоҷикистон дӯстиро эҳсос намо муаррифӣ карданд. қобили зикр аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон дорои мавзеъҳои хоси сайёҳӣ буда, имрӯзҳо имкон дорад теъдоди сайёҳони дохилӣ ва хориҷиро ба маротиб афзун намояд. ҳамасола ҳазорҳо нафар сайёҳон аз мавзеъҳои таърихиву фарҳангӣ ва зебоманзари Тоҷикистон боздид ба амал меоранд. ҳангоми муаррифии гӯшаи намоишии Тоҷикистон, сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ба зарфият ва имкониятҳои рушди соҳаҳои саноат ва сайёҳӣ дар Тоҷикистон баҳои баланд доданд. 6 август дар шаҳри Туркманбошии Туркманистон фестивали байналмилалии таомҳои миллии кишварҳои Осиёи марказӣ баргузор гардид. аз ҷараёни фестивал президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосимжомарт Токаев, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров, президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ва президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов боздид ба амал оварданд. дар фестивал гӯшаи намоишии Тоҷикистон ташкил шуда буд, ки дар он таомҳои миллӣ, маҳсулоти қаннодӣ, нонҳои гуногун, шириниҳо, маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили мевагиҳо, сабзавот, полезӣ, хушкмева, инчунин асал ва 20 намуд гиёҳҳои шифобахш ба маъраз гузошта шуд. дар фестивали байналмилалии таомҳои миллии кишварҳои Осиёи марказӣ сарони давлатҳо ва дигар меҳмонони ширкаткунандагон ба гӯшаи намоишгоҳи Тоҷикистон мароқи баланд зоҳир карданд. мавриди зикр аст ки маҳсулоти кишоварзии истеҳсоли ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар минтақа ва ҳам дар кишварҳои дуру наздики сайёра шӯҳратёр буда, рӯз то рӯз талабот ба меваю сабзавоти тару тоза, хуштам ва аз ҷиҳати экологии тозаи Тоҷикистон дар бозори ҷаҳонӣ бештар мегардад. гӯшаи намоишии Тоҷикистон дар сатҳи баланд ташкил карда шуда, баёнгари он буд ки Тоҷикистон сарзамини зархез, ватани обҳои ширину мусаффо, боғҳои серҳосил ва мардуми заҳматкашу меҳмоннавоз мебошад. аснои шиносоӣ бо гӯшаи намоишии Тоҷикистон дар фестивали байналмилалии таомҳои миллии кишварҳои Осиёи марказӣ сарони давлатҳо ба маҳорати баланди ошпазҳо ва ба маҳсулоти дастранҷи деҳқонони тоҷик баҳои сазовор доданд. мавриди зикр аст ки пас аз соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон дар натиҷаи талош ва ташаббусҳои ҳамешагии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
оши палав ба рӯйхати мероси ғайримоддии фарҳангии ЮНЕСКО шомил гашт. миллати тоҷик дар масири таърих бо расму оин, урфу одат ва таомҳои миллӣ шӯҳратёр буда то имрӯз ин ҳамаро ҳифз намуда ба ҷаҳониён муаррифӣ менамояд. зимни шиносоӣ ба сарони кишварҳо иттилоъ дода шуд ки имрӯзҳо аз қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ба хусус мева ва хушкмеваҳо ба кишварҳои гуногуни сайёра содирот карда мешаванд. таъкид гардид ки меъмат соҳибкорони тоҷик метавонанд ба кишварҳои минтақа содироти маҳсулоти гуногуни кишоварзиро афзоиш дода бо ин васила бозори сеъмолии минтақаро ғанӣ гардонанд. шоми рӯзи 6 август сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Туркманистон ба анҷом расид. дар фурудгоҳи шаҳри Туркманбошӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми Туркманистон бо самимияти хоса гусел намуданд. ёдовар мешавем ки дар доираи сафари давлатӣ ба Туркманистон ва иштирок дар вохӯрии машваратӣ сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нахустин мукофоти олӣ нишони фахрии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ сарфароз гардонида шуданд. ин рӯйдоди фарафзо аз ҷониби қишрҳои гуногуни ҷомеа дар Тоҷикистон ҳамовозӣ пайдо намуда, он боз як муваффақияти пешвои миллат дар маҷмӯъ Тоҷикистони соҳибистиқлол дар арсаи байналмилалӣ арзёбӣ гардид. барои ҳусни ҳамҷаворӣ, дӯстӣ, ҳамсоягӣ ва ҳифзи арзишҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишони фахрии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ҳамчун унвони олии ин мақоми идоракунии минтақавӣ сарфароз гардонида шуд. ҳар як унвон, ҳар як қадршиносие ки аз ҷониби ҳар як мақом таъсис дода мешавад бевосита ба назар гирифта мешавад ки дар кадом самт вай бояд ки арзгузорӣ шавад ва ба кадом шахсиятҳо. ва бинед ки аввалин мукофоти ин мақоми минтақавӣ ва дар ин нишасти сарони давлатҳои минтақа ва нахустин мукофоти олӣ ба президенти маҳбуби кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тақдим гардиданаш беманфиат нест ва аз нуқтаи назари коршиносон чӣ байналмилалӣ чӣ минтақавӣ, яъне агар нақши президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар муносибатҳои байналмилалӣ ва дар рушди муносибатҳои дӯстиву ҳамҷавориву ҳамдигарфаҳмии минтақа арзёбӣ намоем беназир аст. зеро бинед ки дар як созмони ҳамкории Шанхай ва дар ин сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва инчунин чанде пеш бо фармони президенти ҷумҳурии Узбекистон низ як мукофоти олӣ барои ҳусни тафоҳум, ҳамдигарфаҳмӣ ва тоқатпазирии яъне дар ҳамсоягӣ ва муносибатҳои байналмилалӣ ба президенти маҳбуби кишвар тақдим гардида буд ки ин масъала низ мавриди омӯзиш ва таҳлили олимон муҳаққиқон қарор гирифтааст ва ин мукофоти имрӯза низ ба хотири он буд ки арзишҳои ҳуқуқу озодии инсон, манфиатҳои сулҳ дар минтақа, ҳусни ҳамҷаворӣ ва ҳамсоягӣ ва бениҳоят дар муносибатҳои байналмилалӣ дар асоси принсипи тоқатфарсоӣ ва таҳаммулпазирӣ ки фаъолият мекунанд, яъне тақдим гардид ва бинед ки дар минтақа тамоми муносибатҳои аз сулҳи Афғонистон сар карда то муносибатҳои норасоии об дар минтақа, яъне дастгирии фонди Арал ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ ҳастанд ки яъне нақши президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро беназир арзёбӣ карданд. ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали давлатдории Эмомалӣ Раҳмон принсипи эҳтироми якдигарӣ ва принсипи баробарӣ ва эътимод ба арзишҳои миллии ҳар як давлат фаъолият намудааст. аз ҳамин нуқтаи назар ин қадршиносии президенти маҳбуби кишвар ин дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон як тӯҳфаи беназир ба миллати ба обрӯ ва шарафманди тоҷик аст ки имрӯз пешвои муаззами миллат дар арсаи байналмилалӣ
ارزیابی و اعتراف گردیده است. هنوز از سالهای اولی به دست آوردن استقلالیت سیاسی جمهوری تاجیکستان همچون سوبیک فعالترین منطقوی و بین‌المللی نه تنها در حل مشکلات‌های داخلی اقتصادی و اجتماعی خود بلکه در حل یک قطار مشکلات‌های بسیار مرکب منطقوی و جهانی سهم نظررس دارد. مخصوصا سهم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در تحکیم صلح و امنیت در منطقه، همگیری دولت‌های منطقه، تحکیم صلح و امنیت، گسترش همکاری‌ها، حسن همجواری میان دولت‌های آسیای مرکزی بسیار نظررس است و امامعلی رحمون همچون یکی از راهبران بسیار صاحب تجربه، صاحب مقام، سیاستمدار بسیار ارزنده، سیاستمدار بسیار تشکل یافته و دارای مکتب خاصه راهبری خود میان سران دولت‌های آسیای مرکزی مقام، منزلت و احترام خاصه دارد. در این ردیف در دایره مشورت همکاری سران دولت‌های آسیای مرکزی که یکی از سازمان‌های بسیار با نفوذ منطقوی به حساب می‌رود، جمهوری تاجیکستان همچون سوبیکت فعال این سازمان نیز سهم نظررس خود را در پیشبرد همگرایی‌ها میان دولت‌های آسیای مرکزی نشان داده است و در زمینه بسیار خدمت‌های شایان، خدمت‌های بسیار نظررس، تلاش‌های بسیار جدی پیشروی معظم ملت محترم امامعلی رحمون جهت باز هم تحکیم بخشیدن صلح و امنیت در منطقه در دایره مشورت سران دولت‌های آسیای مرکزی نخستین نشانی فخری این سازمان با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون تقدیم کرده شد که این نشانه قدرشناسی تمام راهبریت و سران دولت‌های آسیای مرکزی، تمام خلق‌های آسیای مرکزی از پیشوای معظم ملت ما باشد و ما شما می‌دونیم که امامعلی رحمون در تا این مدت با بسیاری از جایزه‌های بین‌المللی و منطقوی مشرف گردیدند و مشرف گردیدن پیشوای معظم ملت با نشان فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی این بار دیگر اثبات آن است که امامعلی رحمون نه تنها دولت ملت ما را از ورطه نیستی نجات داد با رشد و ترقیات و شکوفایی رساند، بلکه سهم امامعلی رحمون در تأمین و حفظ و نگهداشت صلح و امنیت در منطقه بسیار نظررس است و قدرشناسی گردن امامعلی رحمون با نشان فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی باعث فخر، باعث خوشحالی هر یک تاجیک و تاجیکستانی میباشد. تاریخ گواه است که خلق تاجیک از قدیم الایام همچون خلقی صلح‌آفر و انسان دوست معرفی میشدند و تاریخ از کارنمایی و قهرمانی فرزندان تاجیک بسیار آگاهی دارد که در تامین صلح و ثبات جامعه و منطقه و جهان سهم ارزنده گذاشتند. یکی از چنین شخصیت‌ها، یکی از چنین فرزندان ملت این اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون میباشند که سهم ارزنده خود را در نه تنها در تامین امنیت و صلح و ثبات در داخل کشور بلکه در منطقه و جهان نیز گذاشتند. کارنمایی و تشبس‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سطح بین‌المللی به نهایت مبرم و اکتوالی به حساب می‌روند و این بود که از سنه 6 آگوست سال جاری در واخوری مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در وضعیت تنتنوی با نشان فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی قدردانی کرده شدند. این باعث افتخار و سرفرازی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان و عموما خلق تاجیک در مجموع به حساب می‌رود، زیرا که در بین دیگر دولت‌های آسیای مرکزی تنها پرزیدنت معظم ما محترم امامعلی رحمون با این نشان سرفراز گردیدند و ما از این افتخار داریم. برای ما مردم تاجیکستان امروز افتخار و سربلندی است که در بین سران دولت‌های آسیای مرکزی اولین شده مکافات عالی نشان فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی با پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون داده شد و هنگام تقدیم نمودن این مکافات عالی تاکید گردید که امامعلی رحمون همچون سروری عالی تبار، همچون راهبری پیشبر در مناسبت‌های بین المللی همچون لیدر سیاسی اعتراف شده است
ман андеша дорам ки тамоми заҳматҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар устувор намудани сулҳу субот на танҳо дар тоҷикистони азиз, балки дар минтақа дар байни давлатҳои осиёи марказӣ ҳамчун намунаи ибрат ва истифодабарӣ қарор дода шудааст. бояд таъкид намуд ки гирифтани ин мукофоти олӣ бори дигар исбот менамояд ки мактаби давлатдории эмомалӣ раҳмон намунаи ибрат барои дигар давлатҳои ҷаҳон аз ҷумла минтақаи осиёи марказӣ аст. таъкид намудан зарур аст ки ин мукофот барои устувор намудани сулҳу амният дар минтақа, инчунин муаррифӣ намудан ва ташаббускорӣ намудани сарони давлатҳои осиёи марказӣ дар сатҳи байналмилал аст. имрӯз мо мардуми тоҷикистон бояд таъкид намоем ки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои тоҷикистон, минтақа аз ҷумла осиёи марказӣ ва умуман ҷаҳон ҳамчун роҳбари ташаббускор ва намунаи ибрат шинохта шудаанд. сарфароз гардидани муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ин мукофоти олӣ далели он аст ки воқеан пешвои миллат тавонистанд ҳамчун роҳбари оқил, хиратманд, ташаббускор дар сатҳи байналмилал муаррифӣ шаванд ва манфиати тоҷикистону ҷаҳонро дар масъалаҳои алоҳида ҳифз намоянд. имрӯз боиси ифтихору хурсандист ки роҳбари олии кишвари мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби сарони давлатҳои осиёи марказӣ аз ҷумла аз ҷониби роҳбари олии кишвари туркманистон бо нишони фахрии сарони давлатҳои осиёи марказӣ сарфароз гардиданд. ин иқдом тамоми мардуми тоҷикистон рӯҳбаланд намуд. бояд мо ёдовар шавем ки роҳбари олии кишварро бо заҳмату талошҳои пайвастии худ барои амнияти сайёра, барои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон хизматҳои шабонарӯзӣ карданд ва ин хизматҳои олияшон аз ҷониби сарони давлатҳои осиёи марказӣ қадр шуд. ва ман бо ифтихор мекунам ки ин нишони олӣ ки ба роҳбари олии кишвари мо супорида шуд нишони беҳтарин ва нишони нахустин аст ки аз ҷониби сарони давлатҳои осиёи марказӣ ба роҳбари олии кишвари мо муяссар шуд ки бояд мо аз ин ифтихор кунем. ман ёдовар мешавам ки роҳбари олии кишвари мо дар тӯли ин 30 соли истиқлолият тоҷикистонро ин қадар зебову обод карданд ва на балки тоҷикистон балки барои осудагии тамоми давлатҳои олам аз ҷумла давлатҳои осиёи марказӣ заҳмату талошҳои зиёд карданд. ба тамоми ҳамсоягони худ бо назари нек нигоҳ карданд, оғӯши худро кушоданд ва сиёсӣ дарҳои бозро пеш гирифтанд ки ҳамин иқдомашон буд ки ба ин нишони фахрӣ сарфароз гардиданд. ман ба итмоми комил гуфта метавонам ки ин нишон на балки нишони роҳбари олии кишвар, ин нишони тамоми миллати тоҷик аст ки тамоми имрӯз миллати тоҷик аз ин ифтихор карда истодааст ва бояд мо ифтихор кунем аз ин нишоне ки роҳбари олии кишвари мо сарфароз гардиданд ва мо аз ҳар вақта бештар бояд дар паҳлуи роҳбари олии кишвари мо паҳлу ба паҳлу истем барои татбиқи сиёсии хиратмандонашон ва он ҳадафҳои некашон содиқону фарзандона хизмат кунем ва хушбахтона имрӯз тамоми мардуми тоҷик дар арафи истиқлолият қарор доранд ва ин тӯҳфае ки роҳбари олии кишвари мо ва ин тӯҳфае ки сарфароз гарданд ва ин тӯҳфе аст ки ин ҷашни истиқлолияти моро боз зеботару боз гуворотар намуд ва соҳиб шудан ба ин нишони фахрии олии сарони давлатҳои осиёи марказӣ. ман бовар мекунам ки дар арафии иди истиқлолият ин тӯҳфаи беназири миллати тоҷик аст. бояд аз ин ифтихор кунем ва ба монанди роҳбари олии кишварон ки ин қадар ба миллат дилсӯзанд, ин қадар ҳамсоягии хубро ба роҳ монанд, ин қадар бо дастҳои дипломатӣ ин қадар шоҳкориҳои зиёд карданд ва ин қадар пешниҳодҳои олие карданд ки барои пешбурди тамоми сайёра истифода шуданд. бояд аз ин ифтихор кунем, бояд пайрави пешвои миллат бошем ва ин унвоне ки роҳбари олии кишвари мо андар роҳии тантанавӣ супорида шуд бори дигар аз ҳамон шаҳодат медиҳад ки роҳбари олии кишвари мо ҳомии сулҳу ваҳдат ва сулҳофари олам ҳастанд. идомаи барномаи иттилоъоти ахбор. дар шаҳри душанбе бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши ҷавонони мақомоти гумрук таҳти унвони нақши ҷавонони мақомоти гумрук дар таъмини амнияти иқтисодӣ баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо. در دوشنبه همایش جوانان مقامات گمرک تحت عنوان نقش جوانان مقامات گمرک در تامین امنیت اقتصادی بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. مورد ذکر است که برای عملی نمودن سیاست دولتی جوانان حکومت مملکت تا به امروز نقشه و برنامه‌های زیادی را تطبیق کرده برای جوانان لیاقتمند و صاحب استعداد جهت آموزش علم و دانش و انتخاب کسب و هنرهای زمانوی زمینه مساعد فراهم آورده است. جوانان وطندوست و وطنپرور، متین و قوی اراده و دلیر و شجاع در همه ساحه‌های اقتصاد ملی و حیات جامعه غیر
غیرتمندانه فعالیت نموده در پیشرفت مملکت حصه مناسب می‌گذارند. برای آبادی و پیشرفت وطن صافدلانه خدمت نموده با دانش‌های معاصر همچون متخصصان آینده به خاطر ترقیات کشورمان سهمی ارزشمند می‌گذارند. نخست در دانشکده تکمیل اختصاصی خدمات گمرک اشتراکچیان این جامعه که از رهبریت و کارمندان جوان خدمات، نمایندگان از کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبارت بودند، از نمایش تکنیک و وسایل تکنیکی نظارت گمرکی و ترتیب استفاده برای آنها در رفع مشغولیت‌های تخصصی بازدید به عمل آوردند. باید گفت که با دستگیری‌های پیوسته رهبریت دولت و حکومت مملکت دوامی سال‌های صاحب استقلالی خدمات گمرک با تجهیزات معاصر تامین گردیده، کارمندان جوان این نهاد برای تکمیل اختصاص در کشورهای خارجی به تحصیل فرا گرفته شدند. در ادامه در مجلسگاه دانشگاه مالیه و اقتصاد تاجیکستان همایش دایر گردید. گفته شد که حکومت کشور با نیروی توانای جوانان اعتماد داشته، پیشنهاد ابتکارات آنها را دستگیری می‌نماید و جهت هوسمند گردانیدن و مهیا ساختن شرایط خوب زندگی و تحصیل برای آنها همه تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی می‌کند. در جواب دستگیری‌های دائمی حکومت جوانان ما را ضرور است که دوچند زحمت کشند، منتظم با آموزش دانش‌های معاصر مشغول شوند، کارهای علمی و پژوهشی، اختراع‌کاری و نوسازی را در سطح بلند اجرا نمایند. همچنین وابسته به موضوعهای گوناگون از جانب کارمندان جوان مقامات گمرک و سابقه‌داران آن معروضه‌ها پیشکش جمع آمدگان گردانیده شد. ضمن سخنرانی هر کدام از آنها از پیشرفت و نمای تاجیکستان دوام 30 سال استقلال توصیف نموده، سهم مقامات گمرک را در این سهم نظررس ارزیابی نمودند. همایش جوانان مقامات گمرک تحت عنوان نقش جوانان مقامات گمرک در تامین امنیت اقتصادی با برنامه رنگین فرهنگی زیر نوای سرود و موسیقی خاتمه یافت. در روزهای استراحتی در شهر دوشنبه در دایره تدبیرهای آبادانی و اکولوژی اقدام تازگی محل گذرانیده می‌شود. تدبیر مذکور در برابر بهداشت محیط زیست، همچنین در سرسبز و خرم گرداندن گلگشت خیابان و باغ‌های فرهنگ و فراغتی پایتخت مساعدت می‌نماید. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص تهیه شده است. وسعت تدبیرهای آبادانی و سازندگی در شهر دوشنبه نشان آن است که مسئولین در سمت به یک شهر تازه و آزاده و پیشرفته تبدیل دادن پایتخت مملکت تدبیرهای ضروری را عملی می‌سازند. در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه با جلب تکنیک‌ها و کارمندان تشکیلات مؤسسه و ساکنان تدبیرهای آبادانی به راه مانده شد. تازگی محیط اطراف یکی از مسائل مهم باشد که امروزها این تدبیر به طور دسته‌جمعانه ادامه دارد. همچنین پرتو و دیگر افراسی‌ها تازه کرده شده و پرتوگاه‌ها انتقال داده شدند. برای سزاوار پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در شهرک‌های 64 65 یک جایگی با شهروندان، مکتب و باغچه‌ها و کارخانه‌های حدودی همین شهرک شنبگی گذرانده ایستاده‌ایم. در روز شنبگی تا به این جانب با مقدار 120 تن پرتو برآورده شد از حدود ناحیه و از حدود همین شهرک همون تکنیک‌ها سفربر کرده شد. با مقصد سرسبز و خرم نمودن کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه در موسم امسال کارمندان تشکیلات و مؤسسات نزد مقامات اجرایی کمیته دولتی شهر دوشنبه نوهای گوناگون گل و بوته‌ها را پرورش نموده در نزد کوچه‌های مرکزی و داخلی محل‌ها شناختند. زحمت پیوسته کارمندان ساختار مذکور بود که عین زمان نشونمای گل‌ها خوب به نظر می‌رسد. متخصصان با تجربه این ساختار دولتی با شناختن گل‌های گوناگون همیشه سبز، شفاف راه‌های مرکزی و دیگر کوچه‌های شهر دوشنبه را زیب و زینت دادند که برای هر نفر جالب و دیدنی می‌باشد. جلب هرچی بیشتری ساکنان و کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه امکان فراهم آورد که روند کارهای سازندگی در حدود کوچه و خیابان‌ها وسعت یافته، محیط زیست و راهرو و کوچه‌ها باز هم آباد و زیبا گردد. باباکان امیرزاده، خورشید عبدالحق، مقصد اخبار. با تشبث ریاست حفظ محیط زیست شهر دوشنبه و ساختارهای آن در ناحیه‌های پایتخت در دایره تدبیرهای اکولوژی اکسیای ساحل گذرانیده شده، با این راه ساحل رود و دریاها تازه کرده شدند. این نوبت با جلب کارمندان سرای معارف و اهالی چنین اکسیا در ساحل دریای ناحیه شامنصور و سینای شهر دوشنبه گذرانیده شد. همچنین در این روز از جانب اشتراکچیان اکسیا پرتوها تازه کرده شده توسط تکنیکای ضروری به جایهای مخصوص انتقال دادند. یادآور میشیم که اکسیای تازگی ساحل دوام چند هفته با تشبث ریاست حفظ محیط زیست شهر دوشنبه جهت سزاوار استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلال دولتی در 4 ناحیه پایتخت تشکیل می‌گردد. تدبیر مذکور امکان فراهم می‌آورد که تازگی محیط اطراف تامین گردیده وضعیت اکولوژی بهتر گردد. چنین اکسیا با اشتراک کارمندان کسب کار گوناگون هر هفته در 4 ناحیه پایتخت دایر می‌گردد. ساکنان را ضرور است با تازگی رعایت نموده از پرتافتن هر گونه اشیای نالازم به ساحل دریا خودداری نموده در چنین حشرها اشتراک نموده برای بهتر نمودن وضع اکولوژی سهم نظررس گذارند.
амрази абдулмаҷид мақсади мақсад, душанбе, ахбор. шаҳри душанбе пойтахти мамлакатро ба шаҳри тозаву озода табдил медиҳем. Ин аст шиори сокинон. дар рӯзи истироҳатӣ бо ташаббуси муассисаи давлатии раёсати кор бо маҳаллаҳо ва хизматрасонии фонди манзилию коммуналии ноҳияи исмоили сомонӣ, истиқоматкунандагони маҳаллаҳои Шафақ, Фирдавсӣ, Мирзо Турсунзода, Маҳмадулло Холов ва ғайра ба ҳашар баромада дар корҳои тоза кардани кӯчаҳо саҳми худро гузоштанд. ин иқдоми онҳо боиси ҳамеша тозаву озода нигоҳ доштани пойтахти азизамон шаҳри душанбе мегардад. дар ин рӯз сокинон назди хонаҳои истиқоматӣ шафати роҳҳоро аз партову алафҳои хушкшуда пок карда, ҳамзамон бехи дарахтонро нарм карданд. истиқоматкунандагони маҳаллаҳоро лозим аст ки партовро дар вақти муайяншуда партофта, путиҳои пластикӣ ва дигар алафҳои бегонаро ки дар сари кӯча ва шафати роҳҳо ки ба зебоии шаҳр костагӣ меоранд, тоза намоянд. бояд гуфт ки чунин ҳашарҳо ҳар ҳафта дар ҳудуди ноҳия ташкил карда шуда ба вазъи экологӣ ва тозагии маҳалли зист таваҷҷӯҳи махсус равона карда мешавад. дар воқеъ шаҳри душанбе бо роҳандозӣ кардани тадбирҳои ободонию сабзгардонӣ ба шаҳри тозаву озода ва гулҳо табдил ёфта, диққати меҳмонону сайёҳонро ба худ ҷалб намудааст. тибқи иттилоъ дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе 5 корхонаи воҳиди давлатии манзилхизматрасон амал мекунад ки самти фаъолияти онҳо ҷиҳати таъмини тозагии равона карда шудааст. тадбири тозакорӣ имконият фароҳам меорад ки кӯчаву хиёбонҳо, шафати роҳҳо ҳамеша покиза нигоҳ дошта шаванд. зеро агар сокинон бо дарки баланди масъулияти шаҳрвандӣ, маданияти шаҳрнишиниро риоя намоянд, пойтахти мамлакат ҳамеша тозаву озода нигоҳ дошта мешавад. дар натиҷаи ба роҳ мондани ҳамкории пайвастаи муассисаи давлатии раёсати кор бо маҳаллаҳо ва хизматрасонии фонди манзилию коммуналии ноҳияи исмоили сомонӣ ба тозагии маҳалли истиқомат ва рангу бор кардани хонаҳои истиқоматӣ аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир гардида, дар ин самт корҳои назаррас анҷом дода шудааст. сокинони шаҳри душанберо зарур аст ки бо маданияти баланди шаҳрнишинӣ ба тозагии муҳити атроф ҳамеша муносибати ҷиддӣ намоянд. Нуриддини Қурбон, Аҳлиддини Карим, Фирӯзи Мусо барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъотии ахбор. бароятон беҳтарин хушиёи зиндагиро таманно дорем.